ilumbo manje yazi into ekhona without umuthi ukuthi uzuye nasinyangeni firstly nje ngabe ujolola usesi uthatha 5 cent noma magazini but ke ukhetha uthatha ikhezo ne ulikhothe la egcineni hayi kakhulu bese yahloma uyalikhipha ulifaka lapha bese ke sofaka ne5 cent ne razor noma inaliti uyazenzela wena ilumbo after an hour uzobeka lapha kuphola ngithi after ukuphola kwakhona uyokuphuza but ke angithi inzonzo ucala nihlangane vele nayo sesi mhlambe uyafika sesingabo 8 ebusuku niyahlangana kwamuthi like ungaphindi ulale naye usesi ngalelo langa and even 7 days yeah so hayi uma yenazo uthi uhlangana nalo munye ubhodi nanoma bangathi lo bhodi uzobafake isiphuthela gwayigwayi